Nenda osoma na itu maandiko manga ibuko ni liu thetawadha Yoeli kilungu chambe. Yoeli kilungu chambe. Joel chapter 1. Oloko vikatu na atutabe namba ya idhangu. Joel chapter 1. Joel chapter 1. Namba ya idhangu ni mwavika. Yoeli naanza na wai. Ni wapi huko? 7:8. Nitasoma na Mungu atubariki. Thank you. Maandiko manga imeasiata kilungu chucho ndeti kidogo tukakisoma chonde. Maandiko yasema hivi: ndeto ya Yehova elayamukie Yoeli mwana wa Bethueli. Iwai inywe atumia na teya ikuto inyonde ala moto ye ende. Wa aithi wa methenani yenu kana methenani ya aithemenu. Tavya siana sienu na siana sienu ni tavya siana sio na siana sio nziawa ingi. Chukila cha tialilwe ni kitili ni cha alikile ningie, na chukila cha tialilwe ningie ni cha alikile ni mbandi, na chukila cha tialilwe ni mbandi ni cha alikile ni kithesa. Amukai inywe athengi na iyai na kathai inyonde anywi mambinu kondo wa mbinu imuyo nundu nivetetwe makanywani menu. Nundu mbai niyambatia ndi, thank you. Nundu mbai niyambatia ndi yakwa vina na itatalika. Mayo ni mayo mamunambo na dhina mbosela siya munambo muka. Nizanangite musabibu wakwa ya siulia mukuyu wakwa. Yosi ulitie ukedhiwa ukadhea kuo kana ukadhea vyo na kuwicha kwasa mbongesi awo sio uba. Iyata mwetu muzeu ubotoe twe makunia nundu wa mume wa mweva itie. Ndembo ya mutu na ndembo ya kunua nivetetwe numbani ya Yehova. Adhembi adhukumima Yehova nimeometa. Munda ni mwanange ndi nini umeta. Nundu leu wa mba ngedha ni mwanange, na mbinu mbithi ni ngalu, na mauta nimekuniva. Dhokwana hii inywe aimi, kaya hii inywe asubi mamisavivu. Nundu wa ngano na nundu wa mbaale, nundu ngedha ya miunda nizaite. Musavivu ni umete na mukuyu nubovete. Mukungumanga na mutende na uo na muebo omiti yonde ya miundani ni umete. Nundu utanu nudhelete anane mando. Ebotoei makunia na kuea inywe adhembi. Kayai inywe adhukumima kithembeo. Ukai mukome utuko mwima. Mwebwekete makunia inywe adhukumimanga iwakwa. Nundu ndembo ya mutu na ndembo ya kunywa nisiiwe itikethwe numbani ya ngai wenu. Vadhai ibinda za kutia kuya mete mombane umbano ukilitie. Umbanye yatumia na ondhe ala matuye indi numbani ya Yehova ngai wenu, na mukimwe kaila Yehova. Iya muthena usu nundu muthena wa Yehova ni muthengeu, na ukokata wanangu kuma kwa mwene vina wonde. Leu ti mubete mbe wa medho maito otanu na muyo kuma numbani ya ngai waito. Mbeu ni sio mabandani kula makumbi ni madhei, makumbi manene ni manangiku. Nundu leu wa mbangedha ni uumete. Undu namu iuluma dithiasia ng'ombe ni saniwe nikwithiwa iti na uithio ndithiasia malondu ni nthinu. Ame Yehova ni ngukwikaila nundu mwaki numinite isesi sia weuni, na ulilenze nubibitie miti yonthe ya kisesini. Na musi ya kithekani nini ukubeba nundu tulusi ni tungalu, na mwaki numinite isesi sia weuni. Na Yehova ni athime ndeto yake. Hata iwe Yehova ndeto ino ya umundi
yonze ukite mu verse 15 muthenya wa Yehova ni muku kana muthenya wa Yehova ni muthengeu na ukoka ta wanango kuma kwa mwene vina wonthe. Ni kwa sia Mungu ameinuka ili kuonya dunia na kuiadhibu dunia kwa yale yote amekuwa yakifanyikia duniani. Are we together? And therefore kithiomo ni cha muyuti maondo ala matiania matangulia kukakwa Yehova ni maondo la twasoma ndetoni isu maondo ala onthe makatongwesia kwanangika kwa nthie onthe nundu osili wakati nundu osili wangai, maana Mungu amegadhabishwa na dunia. Haya mambo yataongoza mambo kama ngani? Kutakuwa na ni uvumi ama kuvamia kwa ngie na itoli mandiko mangi ima meta mama tu masito mainge vekela kitawa kitili vekela kitawa ngie vekela kitawa mbandi ona kila kitawa kithesa ili ni mangele kwa vitabu sio ndhe no mbandi sio ndhe no ngie, lakini in different stages of growth. Are we together? In different stages of growth. Vekela kitawa kitili indi chaya nanga kitwika chao ngie, chaya nanga kitwika chao mbandi, na chaya nanga kitwika chao kithesa. Ikulo nati ethwa sio ndesesa kuyanea vau kweli ni vatia la kindu miondani kana kuya ithekani imemaliza yote. Zaidi ya hayo pia kuna uvamizi wa maadui. Sia verse 6 nundu mbai nithambatie nthi yakwa mbai vina itatalika mayo nitamayo machao mamunambo na thina mbosela sia munambo muka nula usie manga muno na niwe kuthao kwata chao nkwata namu na wakotwa ni mayo asuwe niwe kata ni wathela mayo inji itatu timobui wangui na wambe melika mwini uwako hata iwe Yehova asia watu wameingia wamevamia nchi yetu na kumeharibika. Are we together? Na ndi undungi ukwatite ndisu yonthe pe kwi munao wekuo wase kuma verse 16 leuti mubete mbe wa metho maitu utanu na muyo kuma nyumbani yao yangai waitu tuthiwa mbeu nisio mabandani kulai makumbi ni mathei makumbi manene ni manangiku nundu kutie chao guti mbangetha konthe ni kwikitata ni kumite ona namu nisio nama verse 18 nundu wa munao nundu namu nisio luma ona ndithi asia ng'ombe ni saaniwe. Praise the Lord. Ni kwithwa 18 na withio ona malondu ni mathinu ona namu sia kithekani mandiko mangi masia verse 19 na verse 20 namu sia kithekani ni kubeba nundu tulisi ni tungalu na mwaki numinite isesi sia weone ona ni batoneka indi mondo ni asuombe ondoso wa mwiso kwe mwaki. I think mwaki inakuja kwa sababu kuna jua nyingi. Are we together? Kwa either amesema kwa sababu ya jua vitu vimekauka na therefore a small spark kuna waka moto, ama njua yenyewe imekausha kila kitu. So tell me, when you see those things tamundu tatanduma katenange tuswane mukamba wakatenange musongota nambauka mukamba wachao wakatenange ola weke ya edhuma. Are we together? Alama enda madhemboni sisi undu wambe mbandi itoli kanenga uunisie kata nisioka imekula kila kitu. Number 2, mmevamiwa na maadui akabi nimekata ni moka ni matudhokea. Are we together? Wakati huo kuna monao na watu wanaangamia, maana hakuna maji na hakuna mvua, hata hakuna chakula katika gala. Ona miunda nini chao ni badhei, hakuna kitu. Ona makumbi ni manangiku. Are we together? Na mwili mkona kuitoa ni kwithwa mwaki ni umela from somewhere, maana kumekauka sana, imechoma kila kitu. Ni kwa uko na mondo mengi vitu mwili yako tinda baya madhemboni. Mwiso banite nundu niko ekalata
ni kwa dhuka kumeharibika. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa watu hawa. In fact, ni kudhuku muno ona maandiko mangi ni momata vya athengi maye athengi meke hata walia. Angalia verse 5, amuka hii inywe athengi, kumeharibika, mfanye nini? Mulie. Iyaina mukale muno inyonde anywe mambinu kondo wa mbinu ila yemoyo nondo nive tetwe makanywani mao menu hata wacha hao ona dhambi ni mobewa. Verse 9 tunaambiwa ndembo ya mtu na ndembo ya kunua nive tetwe ndombani yao ya Yehova, adhambi adhuku mima Yehova nimeometa kote kudhuku ona aimi. Verse 11, dhokwana hii inywe aimi, kaya hii inywe asubi misabibu, nundu wangano, na nundu wambale, nundu wangedha ya miunda, yonde ila laite. Are we together? So, kilio kiko kila pahali, and no one is free. Mondo wa, utuemasoma maandiko ni manga, itu kwa natamate huko. Lakini kwa sisi, undu kukuilende no yu ya itu tuwe. Ninezi yu andu ni mokea kwithukizia letio na TV. Nondo makozo yu ala mosi TV ni matuitabie iliko. Ni matuitabie jao iliko. Tuambe na mondo mausumbi, mama musumbi witu. Oyu ni wabuta, oyu ni wandika andu wangi. Oyu cabinet ni havi ndoa. Are we together? Oyu akani mekuawa. Oyu anake ni mekuawa. Oyu ni mekuwa bundakitiwa. Tuzisi kulamai. Praise the Lord. Oyu Raila ni mnana. Oni akezwa emu maidha. Indi kila kiende ni jao. Gashagwa nusu ni woka, nusu ni wathi. What is happening? Manjenizi watatutembelea, watusalimie. What is happening to Kenya? Nilikuwa nikikuja hivi, nikakumbuka last year. Ngino kana mbi na mwendwa. Kuitoa. Tukuniwe simu tumalaje saa kenda. Nondo ni kudhuku masako. Ngangendo kanamo izo ni swani nililika na undu tiangas ilinazia mevo. Nakumbuka vile nilikuwa nikisumbuka kwa macho sioni vizuri. Kumbe tiangas iko hivyo. Hiyo ilitupata Kenya. Natambua ni Kenya pekee. Nchi zile zingine ziko vile watu wanaangamia. Hapa tu mbele Zaire, hapa Kongo wanaangamia, wanawawa na wanapigwa video na zinatupwa kwa mtandao. Mtandao ni kitu kingine imekuja imetushangaza. Iko kila pahali. Praise the Lord. Andu madhuki eba. Andu masobya ndova. Hila si utumwa kuzi mu nini singi bieni sani sie. Mume ena andu make. Muka ena andu mao. Make. Tuzani wamuzi wati wao. Na unusu simuni. Mama nusu simuni. Zena sioba simuni. Andu ame manda nata. Nokona mundu. Adhenda kuya muka mwana. Ndete liu. Onando mwita. Onando kuna simu yu akite kuandika SMS nondo niwezi akita kuandika WhatsApp nondo niwezi muka mwana dalako dha ena chao ena simu nilete chakula. Simu imeingia na imetushangaza kabisa. Are we together? Tunatongea kuhusu Facebook, watu wamefanya vitu wakiwa uchi mpaka wanashangaza vijana wetu na wasichana wetu. Are we together? Tusisi ongeyo la wingi bie. Nashangaa what is happening. It has affected our sister. But it is everywhere. You kila mundu wekala maagote na chao na ube wondering what is going to happen next. Hatujui kama hawa watu wanajuana na maaskari ama hawajuani nao. Praise the Lord. Tuangalia masomo yetu. Nasomie dhanguni hizo madhasi ya kanao ndoa CBC. Unaitiwe ni Uhuru. Kaiwe na madhina maingi vyo. Nina mwana wakati sahani waondo kuende usoma grade 10. Ndo aidhiwa na no sahani sie. Na washikadau wote wanajua kuna shida pahali. Lakini wananyamazia. Medhina mbe. Kwile ondu chao. Kwili kwetu o hata. Kwili kana kwili chao. Hindi tunandrive weta wa Ruto. Kidhi. Tutasiya ondu wanaweba. Ni hivyo tu. Are we together? Magonjwa yanashangaza yamejaa kila pahali. Na mjichunge, nimeambiwa kuna COVID imerudi ingine. Kuna shule zetu ambazo zimepata watoto COVID na tuibodha tazukumi. Ulipata ena bakubi si umwa muzi wake. Nandu maikowa na mena madhina. Uwa mbeana kamwana.
wakwata ithe wakwata inya na yu wakwata kala kete tukanini nako kapini muziuzu wakubi simwele keka ukatavwa ni yuma kita kwa zambeke isi akwa kila sika sidi naku akitotono chao singano ikenda ndawaili kangena chao na metukange it is there ndi kudhu choboni batonde ko suni wo wasubi weni mondo mega lande masobya na mana icha nundu ni masobya tiendawa mate onondo ndumo sobya mbeza yi ni sobya thina nina solution nikenda thina ni mwete ndawa vaccine vaccine ninye na mimandie ode nayo ndana mbeka hata kumwikizia na mbeza na sobya hapa sobya hapa aina sobya hapa by the way alatu atoni wetu ithionde yo nende asomi mekumaluka makasi ya barakoa haikuwa inasaidia. Number 2 ona hii vaccine haikuwa inasaidia, hata wengine walikufa na vaccine hata wacha ugonjwa. Are we together? Onakula social distancing haikuwa inasaidia, ni mundu amukia azia nundu kwebe kwa thimwa na bekimia social distance batena scientific proof. Na tukafuata pesa zikatolewa kwa ajili ya COVID, zikaliwa na wengi, wakatengeneza pesa, wakatengeneza mambiashara, ilali tunakufa. Tutole kwikulia ini kila kiendeni chao. Ona mabasa ni mama mezi kawa. Tomwe witenge wasi mabazita. Na makanisa yuba la tubikite yuni kwa dhuka muno. Mabasa tia sundu manange idhembe osia yoba. Are we together? Haindi tuifani tumendete muno otuze kana ana alusani. Pepe kitu kinethiwe vandu nino ni video ya mundu su etawa commander in chief no ni nganga muthinomwe kithaitho cha mwanthembo anatabisha ndo ala mata la nthembo mamwete indembo asisi undu thili ona tubibiti tulana atutulola tuthonze mbe wandu amakulindike ja umunenga nendi kwendewe wabatungi wa AIC eka wata tomba nwatuonde atokwa mbe wachao ikadiza to mwandete ne twao ulia ya komanda kaye ona ndo make ko kwitu AIC ayuwe we jijisiwe wili hata hali yako lakini nyetanese nzeti nyetanese yozubini nyetanese sio nganya na nganya na mama tolokizo meslawa mawesolomeo kivadhokanyo we ima yanadhu wete ndombane yao ayo na kwa noka na metulolova baundi onisi kuyaingia ngendu mamuthimi ayo ola ora na mathimi anzebe yobeba lakini mamuthimi ajao mbesa. Are we together? Nima umwikala na mapata manene lakini pa mathete mbesa chao mbudhu onange kudhu chobo madhuku manemo kama kalala lakini maka obodhwa muma za mbesa siba sionde ni basani sie. What shall we do? Ando manga hiko te kudhukie atambia mwenzako ni kudhuku ona kwa ningona mudhina wa yoba ni mudhenge unye mudhina wa yoba ni wiki tata ni mudhenge my friends ko tuikata ono watu kweka verse 13 and 14 tusome itwe mwamba mandiko manga imeasia mwebo toe makunia na kuia kadhasi inywe ya thembi kalei inywe athukumi make thembeo ukaimo kome utuku muima mwebwekete makunia inywe athukumi manga iwakwa. Praise the Lord. Verses 14 vadhai ibinda za kutia uya mete momba ne umbano ukilitie a solemn congregation yani wito na ndoka vode obindisi oba yani kubindisi yani yoba ewe na mombe mbepinda ni mondola mekekera mekwithiwa mete umbano ukilitie ki mumba ni atumia na onthe alama tuye indi ya Yehova ngai wenu na muke mwekaila Yehova akatumenukilia bo ni mwandu mangai kama kuna pahali ya kuona safety ni balave kwekailwa Yehova na ni mweka nesa moka kivoyo niki. Praise the Lord. Hata iwe Yehova na ni mutabia ki uka ikivoyo uka ambia mwenzako uka kivoyo ndo ekoselewa mwe uka kivoyo kakweka hata nundo welalamika mana athabe bandu bomba ndo kivoyo ndo neka hata
In fact eva mundu asu wothe wombania kuyanza ni wete kiboyoni hata iwe Yehova mathina ma Ruto wenu mabothe akano kitakuyangewa mathina ma utongo yula wiko ukita kule nangewa kana nuboya ndukone kuya usumbusu wikwasa muno. Pray and together with others changes will happen. Otwisi kanati ni muthina wa Yehova ndwende yobika atuzio botha muthina uti nukoka twibotha nike no muthina uthele na mituki atwika kuyeba usunge owoke tothayo. Praise the Lord. Ate we Yehova ningo mwesoba ekayikulela iboyoni nzeti ulela iboyoni ndokoke kibodhoni nundu becha cha mwetu kana becha cha kukyukite kana nundu wakena ukaona chathikiteba ate we Yehova hii wikata mundoka akodhokia oilawe na thina na mathina make mathela ni wathi ndwele umwe wo onana ni kuimia ko eva ni nisi nexiano ni kwato ne bata na liutu mandona ndi tatu ndona chao nando nondo muthina usu la webika kana we laisi muno kwekata mandevye muno ndo already ni twani munana wao wo nina vasta nisi we bandu twavuko maimo AIC lakini ni woumie abazozu ahimwa muno nondo mabinda maingi ni wakutha kwambia tukundi athumba ni mombeleza museo akamombeleza mavasta akamombeleza ume akamombeleza tutheka landhi motitoni kenda tutusobye kikundi cha anake twende inambe mabinda onde kikundi ni chetu au ndokati we dina kikundi ni chetu hata ni chetu au na mabinda onde ukwambia kikundi paile yako kwenzo anachale chake ndoka awambe oka wakata tu are we together kuna manye na manye ni mwino ndwe ela wa mana mwaka muna next year ngwenda kwetha na chathi ningosa nomba na njando are we together na nomba nyando twambe uthi kwa mundu ambe yi tuthi kwa mundu akiana wakeli andu malaza mbona twende nesa tuthi kwa mundu akatatu kana we mwene elete anondo ni we chairman kana secretary nani watethesie wambe twatethia wakeli uno yu hake yundi cha yake twithitu chao twifulu tathetha ke cha yake ifulu athambi olela koka inde nondo nomba nisi cha chao chake bono suni wase obanga ni muhimu no hata iwe Yehova hii vitu zake na ati bandu bakwendesya ichathi aitile loba baunondo ne watetheka andu mangai twekiutilila cia cia Yehova ene kwetha ni tweanewa twende uboya onathani no ndu oboya nduke twikala nimwe tutabyenjwe ni twaumisi muno karibu kaine ezao tunenga kola zizo vetu tunenga ekola na kumabinda laonde hata iwe Yehova nzeti mbona ni waboya neza yu wale au kaikweboya no hata iwe Yehova. Praise the Lord. Nata na manola mama woka onanona modhio mandu mabinduka mama abekani ntamazi ai ikweli kini toke boyo hanene zi unis ni wazi ai kweli akula ke boyo kile hata yazi ai andu meiba ndo we alilikeni o mama ona muze ndo lilikanwa ba na ona tiundo. Praise the Lord. Nyava mama ni ugie kweli ni kuku hata iwe Yehova sandaeli tio. Praise the Lord. Wonderful. Ngai hata iwe ona muka pastor tio no pastor tio tuthembwa tu ifulu munthi ona nibesia na ile ona chama cha Yehova ko twitikalele iboyone ni bandu bakuthangania etho papa ona batandu ibo ikata oka imeto wasie ningo amukakate nange ni bange musi wao wakwa na kibodho saile ambia mwenzako ni saile mweni saile ndu mwenda kaselewe okay tu boy nini zimama ni wa mukateni na yadwa ailie bo etelo la muzukumi wa musieke hata okay nikanda mituke ni wasemba ona ebeni wuma ona muzukumi tene kata hata nabi nikanda nake aboje. Praise the Lord. Nina mudhanga asia sabina timu bya ndo mudhanga umuno sabina ndaseleanga wa muno mwaza ngizelewa weni uno vikie nina mabinda mea nondo naye ngide abikie mbe wakwa ngiwanthoni. God bless myself of you. Sabina ngina kwa thime muno ona mundu ni maku ndezelewa ona mundu ni maku ndekata ndezelewa please
hata iwe Yova nikena tusubendo no ito na mana moshene wakwa ubikie Yosibini mama nduketulie semba umema Yosibini ni munuka mwingi nathano ubikiwe mandeke na kukwete netekela Yosibini mumweo na kwani nekata unaona kuna uweze wijao we moshene wende ala mundu echao hata iwe Yova ndio la watu dhocha musini wake isuko tendembo nene wa munenga Yova. May God bless you. Iwe ni kama malaika wamekutembelea walivyotembelea Abraham. Praise the Lord. Hata iwe Yova pakethi ya mutui wa kumwenga ino kwendete muno oka Yosibini ngeze nyambea na kwa kethi ya muka wakwa no mwenga ino no mbendete muno kwa ngeze maindia kethi ya mwenzako mwenga ino mwendete muno na we mwanya wanakwanga kwenda tubodhanie nundu amathina manthe ya ito eka kuyani wakunena yulu anthe ya ito mwakomana kunu na kondo pala basoba kubodha anthe ya ito niba bakubodha mondo mando niba hata iwe Yova eva Yova no tuthanga se kwetha nukuwa welo semba kibodha na mituke wuke ndikanda uwete undu wawona bandu ubothewe nduka affect andu alangi kana undu muso wone ka bandu uthandagwe ubikia ndonde makibodha. Si Mungu awabariki. Amen. Tunakushukuru ewe mfalme kwa kutupatia kuwa na Kivoyo siku hii ya leo. Wote ambao wamefika Bwana waonekaniwe na wewe. Na haja zao Bwana zifike mbele yako. Na Bwana ikufurahishe. Iwe kwako ni utukufu na sifa ukitujibu maombi yetu. Asante ewe Bwana. Tunasema ni asante. Inuliwa na tukuzwa milele. Baraka kwa boma hii ambao Bwana wametupokea. Na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu, sema amen. Amen.